Сас вакалары ақта тариф етмеге азырмыз. Студияда мен Султан Естакаева çalışам. Хайырлы ақшамлар. Ачылуға азыр Ахмеджетті яны тибби мерkezini эксплуатацияға тапшырдылар. Yollar olacak. İçki kasabasının Kırım Tatarlar toplu yaşagan mikrorayonda sokaklarını tamir etip başladılar. Kırım'da 11. sefer Artek'te Детская новая волна festivali geçirildi. Симашка adına yanı çok функциональ tibbi merkezini eksploatatsiyaga kirsettiler. Bu haber bugün Kırım yılbaşçısının beraber geçirilgen kuruculuk sahasıdaki sualler boyunca müşaviride seslendirildi. Hastahanenin resmi açılığı ne zaman ve ona COVID госпиталі olarak kullanacaklar mı yok mu? Cevaplar bizim levhamızda. Симашка adına yanı tibbi merkez uç korpustan ibaret. Onun terkibine regional damar merkezi kerem. Hastahanenin içki donatılığı ve tesisatlandıra. Hekimler ve hastalar için tomograflar ve angiografik kompleksler yerleştirildi. Zamannevi donatma tolu diagnostikаны temin etti. Два компьютерных томографа, которые имеют специальные приставки, кардиологические приставки, которые позволяют нам детализировать те или иные патологические процессы в организме человека и определять тактику ведения этих пациентов. Onetli palatalar, duş kabinaları, aşağıt bloku ve ata bombalardan kaçmak için Binada hem hastahane hem de poliklinika çalışacak. Birincisi 707 hastane kabul edecek. Bakuv'dan ise bir sutkada 250 kişi geçmesi mümkün olacak. Данный комплекс является полностью автономным. Энергообеспечение осуществляется не только от сетевого электричества, но и присутствует дизельная подстанция. То есть в случае отключения электроэнергии вокруг комплекс сам себя способен обеспечить электроэнергией. Bugün çok fonksiyonel merkezini eksploatatsiyaga kerseteler. Dış hizmetçi kuruculuk nezareti vezirliginden ruhsat aldı. Еще раз говорю, хоть переносили сроки там больше 7 раз, напоминаю, что некрасиво. Конечно, то есть понятно, есть объективные и субъективные причины, но тем не менее, слава богу, то есть объект завершен. Поэтому всех с этим поздравляю, то есть определяемся. В ближайшее время Министерство здравоохранения начнет его эксплуатацию. Дай бог, что это спасет дополнительно жизни крымчанам. Kırım'da acele tibbi yardım hastahanesinin kuruculuğu 2017 sentyabr ayında başlanğan idi. Endi şimdi tibbi komplekste koşma olarak COVID hastalarını yerleştirmek imkanı var. Ama bu tek pek gerek olgan vakit yapılacak. При ухудшении обстановки эпидемиологической на территории Республики Крым, если мы будем видеть, что есть крайняя необходимость размещения пациентов тяжелых и крайне тяжелых форм, то мы буквально в течение одних суток принимаем решение и размещаем там пациентов с новой коронавирусной инфекцией, которым необходимо оказывать экстренную помощь. Яны хастахане сағылық сақлав везірлігінің идарелегіне келечек авта теслим етелечек. Тек о вақыт açılу мудетлері акта сөз юрсетмек мүмкін olacak. Диана Бекмамбетова, Алим Сидалиев, Милет için. Kırım ve Akyar'da su meselesini çözmek için 5 milyard ruble ayrılacak. Bu hafta hakimiyet toplaşığında Rusiyanın Premier Veziri Mikhail Mishustin haber etti. Bu paralarga yanı suyun temin etken inşaatlarını kurmağa planlaştıralar. 870 milyon rubleden ziyade para yarımadada eski su ağlarının tamiratına yollanılacak. Kırım'ın kuratoru olgan vice-premier vezir Marat Husnulin kaydetti ki endi Kırım'da su meselesi çözülüğü boyunca planın leyhası işlep çıkarıldı. Onu kısa müddette tazdıklamağa planlaştıralar. Karasuvbazar rayonu infrastruktur obyektlerini kurulması boyunca Kırım'ın en müvekiyetli regionları sayısına kire. Yakın birkaç yıl içinde anda birden 3 mesele aman tolusının çözülecek. Bu yarama yollar, bala bahçelarda yerler ve FAP noktaları yetişmemezligidir. Bundan gayrı köylerinin birinde kısa vakitte medeniyet evi tolusunun yanılandı ve yakında büyük skver peyda olacak. Bizim televizyon takımız yol olmagan yerde tegiz asfalt төшелгені ve da yakında boş olgan yerde 150 bala için bakça tıklenilgenini kaydetті.
Қарасу базарға яқын ерлешкен Шабан Оба көйінде Медениет еві 1966 сене құрылған еді. Амашымды бинаның ескі көрінішінден бір шей қалмады. Оның арт тарафында көйлілер егленмелері үшін тезден Кеныш сквер пейда олacak. Оны Москва ве Қырымның везірлер шурасы арасындаки аңлашма черчевесінде абадналаштырacaklar. В парке предусмотрено парковые дорожки, озеленение, освещение, парковые зоны, также детское оборудование для детской площадки. Башқа регионларға көре Қарасу базар районында бала бақчаларына ерлер етішмемезлігі пек кескен тұрған меселе дейіл. Яқында район мерkezде да бір земаневи мектептен алдын муэссисе пейда olacak. У нас относительно нормальная ситуация, в принципе, остро стоит только необходимость в ясельных группах непосредственно. Вот. Ну и у каждого детского садика свой есть радиус обслуживания. Қарасу базардан 10 километр ұзақлықта Криничная деген кой ерлеші. Да бір ел евелсі мескен ноқтада тібі инфраструктура етішмемезлігі меселесі кескен тұра еді. Енді бір қач аптадан соң мұнда яңы фельдшер банай пункты ойс қапыларына açacak. Строительство идет внутренняя отделка у нас. Сейчас 2-3 дня завершится внутренняя отделка и переходим на благоустройство территории. Тезден Қарасу базардан Женюби ялы бойына қысқа вақытта етіп бармақ мүмкін olacak. Тыш қызметші тешкілаты яңы yol құрам. Бұл шеріні айланып, кечкен Қарасу базар Үскүт шассесі olacak. Лейханың фияты 209 миллион рубледен зияде. Безусловно, это один из успешных наших регионов. Команда здесь сбалансированная, работает много лет, и они хорошо знают то, чем занимаются, поэтому с ними общение организовать достаточно несложно. Все объекты, которые мы посещали, они уже или построены, или строятся с опережением. Үш зияреті черчевесінде комиссия евлерге баққан территориялар абаданлаштырылу ішлерінің кетішатынен таныш oldu. Емде регионның етекчі фермер хожалықларында bulundu. Ленуза Бурсиитова, Тарас Брезицкий, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. Қарасу базар районы. Туристик объектлер бойынша рейдлер ноябрь айында девам етежек. Бұақта Қырымның курорт везірі Вадим Волченко хабар етті. Оның сөздеріне көре тек сентябрь айында Қырымға 1 миллиондан зиядер атланы жекелді. Бұл есе 2019 сененің сентябрь айына баққанда 40%-ға зияды. Октябрьде шифаханеви отеллерінің толылығы еп 90%-ға еті. Бұндан ғайры номерлер енді ноябрь и декабрь айларына фаал бронь етілі. Всегда говорили и следили за этим, прежде всего, вопросы безопасности. Все, что касается социальной дистанции, все, что касается масочного режима, обработки средствами дезинфекции, мытья рук и так далее. Все об этом на самом деле уже знают. Четко прописаны существуют требования для санаториев, и для гостиниц, и для пансионатов. И наша задача сейчас, если где-то вдруг кто-то начинает расслабляться, им подсказать, что этого точно делать не надо. Егер фаалиет бұзылса, пара жезасы тәнленежек, бұндан ғайры мұсафарханенің іші 90 күнге тоқтатыла біле. Везір қоштеки, яқын вақытта бизнес или бір sıra видеоконференциялар планлаштырылды. Олардың мевзулары мевсім ара деверде ішінің қавсызлығы. Автонын сонуна Бақчысарайдаки РЭС идаресінің мутехаслары Бақчысарай райондаки бала бақчаны ве мектепні электрик тәмінлевге қошачақлар. 2 апта давамында олар 2 мегаватт қуветлікті трансформатор подстанциялар құрдылар. Шымды илік çalıştыру үшлер алып барыла. Ичтимай жеттен қач объектні электрик хатталарға құрғанларына ақтам ғуберлерімізінің малюматы. Күнішнің ilk шавлелерінен 10 адамдан ибарет хишчилер бригадасы Кучук Яшлав көйінде çalışып башлай. Бақчысарай район подстанциясының мутехассылары Алма Тамақ көйінде, бала бақчаны ве Кучук Яшлав көйінде мектепні электрикаға қошачақлар. Для электрификации и обеспечения категорийности данных объектов было произведено строительство километра высоковольтных линий 10 киловольт. И также установлено 2 трансформаторные подстанции общей мощностью 1 мегаватт. Для скорейшего выполнения данного поручения были задействованы все средства и силы структурного подразделения Бахчисарайского РЭС. Шымды мутехассылар ilk çalıştыру вишлерні алып баралар ве қошма алчақ вольтлы хаттылар чекелер. Тек 2 апта içinde олар 30 тереме ерлештірділер ве яны трансформатор подстанциясыны тікледілер. И также сейчас продолжается работа по
строительству линии 0,4 киловольта уже непосредственно к садику подтягиваем. Планируем закончить на этой неделе, наверное, в пятницу мы, в общем-то, уже можем ее подключать, напряжение уже будет подано на линии. Şimdi mütəxəssislər ilk çalıştırу işlərini alıp baralar ve hoşma alçaq voltlu hattılar çekilir. Tek 2 hafta içinde onlar 30 terime yerleştirdiler ve yanı transformator podstansiyasını tıkladılar. Alma-Tamaq köyünde balabaqçını elektrik hattılarga hoşmaq üçün işçiler 2 anker terime ve kompleks transformator podstansiyalarını yerleştirdiler. Bu yıl devamında federal maksatlı programı boyunca Krım Energo İdaresi'nin mütəxəssisləri Yarımada'nın 13 şehrinde ve rayonunda 16 mektep ve 18 balabaqçını elektrik hattılarga qoştular. Elektrik teminlev keyfiyetli ve işançlı olmak gerekligi birinci yerde tura. Исходя из того количества заявок, которые поступают нам в предыдущем и в этом году, я думаю, что мы останемся примерно на том же уровне, то есть будем реализовывать порядка 100-150 объектов указанной категории заявителей. Krım Energo İdaresi'nin mütəxəssisləri hepsi obyektlərdə çalışan vaxt yanı donatmalar ve malzemelerini kullanalar. Transformator podstansiyalarında zemanevi korçalanuf vastaları ve avtomatika var. Onlar elektroenergiyani semirali masraf etmege imkan verir. Safiya Shukurova, Sevilla Memetova, Hasan Ibragimov, Millet üçün Бахчисарай району. Яғанақлар яғдырған учақ су темізленуі ве тұссыз әтілігі. Акимиет ве әлімлер қырымны сумен темен етмеге чон яны мен балар қыдыралар. Жүрчі районның көйлерінден бірінде есе су етішмемезлігі меселесіні енді чоқтан чезілді. Анда енді 3 жылдан берлі соны тұссыз әткен тіртібат чылыша. Боле етіп регионның бір қач мескен еріне ичемлік су еткізілі. Біздің журналистлеріміз станцияда болынып суының кефиетіне қимет кестілер. Я наблюдаю за вот этими датчиками. Иван Ивановичнің іші еріне автоматика чалыша. Bu епісі ерлі донатма Санкт-Петербургта 1 миллион рубле сатын алынған еді. Су в көзияш кібі теміз ве көйлілерінің ихтияжларына етіп арта. 30 минут очищается, сама очищается мембраны, снова включается она автоматически на очистку воды. Система не сложная, в общем-то, да? В принципе, нет. Жүрчи районында бұл көй тап совет дәвірінде берекетлі сайылайды. Көй қожалықнен оғырашанларға әм қышта, әм язның сыжағында сув етейді. Каменка көйінден район мерkezіне бір қач километр. Мұнда олғаны олажағы 37 аз бар. Тұсы сәйту тәртибатының янында қапыста осе. Яқын ердетіп лицалар бар. Бұл сув етерлі олғаныны көстере. Сәкенлерге мұнда кермек ясақ бұл таблода yazılған. Сувны арт тарафтан алалар. Колонкадан наққан сувны ичмеге мүмкін дегіл. Көйлілер сувны бір автаға алалар. Каждую пятницу выдают, берем. Никто не жалуется. Нормальная вода. Каменка көйнің сәкенлеріне чоқ сув керек дегіл. Орта қарарда бір суткада норма тахменен 12 кубометрны тешкіл ете. Туссыз сув есе 2 кереге зеті. Оның үшін қалған сув аграрийлерінің ихтияжыларына сарф етіле ве қомшу мескен ерлерге еткізіле. Хватает воды на 2-3 суток. То есть за сутки 40 кубов опреснили и хватает воды. Ну, до 2 суток это точно. Сувны туссыз әткен бойле тәртибат Жүрчи районында бүтін Қырымда екен едір. О пилот лейхаулара қачылған еді. Вепек яқшы нәтижелер көстерді. Көйлілер үшін қиметлі ресурс оның етішмемезлігіне бақмадан етірлі дәрежеде. 1 кубометр бойле сувның фияты 27 рублеге етмей. София Шукурова, Тарас Брезицкий, Рамазан Аливапов, Милет үшін Жүрчи районы. Ичке қасабасында ел тамираты башланды. Қырым татарлар топлу яшаған микрорайонда құруджилық техника чалышы башлады. Яны ел не вақыт олажағақта бізімні бітті келефамыз. Техника ве машиналарының дабушылары ички қасабасында 2 соқақ еллары тамир етілі. Сәкенлер чұқырларға шекей еткенлері бір қач ел әшітілді. Яғмырлардан сон бұл ерден кечмекнің чаресі йоқ еді. Эдия Аметова қасабада 91-ші сенеден берлі яшай. Отап Бахчисарай соқаға асфальтне төшілгеніні қатырлай. Сонра эски асфальт көчірілді. Вебунен иш битті. Приходится каждый день, что в школу, что со школы, что в садик, мы никуда не можем с ними выйти. Кругом у нас ямы, кругом у нас лужи, дорог у нас нигде нет. Правда, вот Ичкинскую одну дорогу сделали. Башындан ерлі сәкенлер бұл елдан қиналмайып қатна еделер. Таш жия еделер, тақталар чықарып, елны тәкізле еделер. Әр шайны өзлері япмаға тырыша еделер, ама кет-кете бұның чаресі қалмады. Женщины с детьми, с коляской, ну просто не пройдут по этим дорогам. Уже здоровые такие крепкие мужики, то
бочком по краям как-то по траве обходили эти лужи здоровые. Ерлі адамларының күчлерінен ве өзеллерінен yapılған тамират чоққа бармайды. 2-3 года подряд приходили, комиссия смотрела, бесполезно. Ждали, будут делать. Ну вот смотрим, уже трактор появился, может уже будет продвижение. Көзегінде топырақ обалары елінің темеліне чеверілі. Işçiler қапламасыны тегізлейлер, чухурларını толдыралар ве ел четлеріне баналыштырмаға азырланалар. Ерлі сәкінлер бұл ел бөлі вазиеті олғанына чоқтан шекейет етелер, хама тек шымды бір шей япып башладылар. Қасабаның мемориетінде ишлер мүддетте бежірележек деп ышандыралар. Это текущие работы, которые проводим мы постоянно, и они проводятся в рамках программы реконструкции дорожного покрытия нашего поселения. Тамиратны яқын күнлерде күнленмеген ниетленелер. Ама бұл қысымдан ғайры дегерлері де көй шурасының дихатын алайық. София Шукурова, Марина Соловьева, Саид Лиляев, Миллет үшін ички қасабасы. Қырымда әслі башлы адамлар үшін әжеле ярдым бағы çalışып башлады. Гонолелер штабы самоизоляцияда олған инсанларға ярдым ете білелер. 60-тан бұйық олған Қырым сәкенлері әжеле ярдым бағына мұражат етіп, өз істеген шейлеріні мақсулат яда иляч мұқтажылары олғаны ақта ариза қылдыра білелер. Бұндан ғайры штабта COVID-19 бойынша консультация беріп олурлар. Ярдым мұражатының экранларыңызда көстерілген номерларына телефона чабілесіңіз. Қырым футбол бірлігі премьер-лигасының 3-ші туры черчевесінде ТСК Таврия тақымы ось мейданында Қызылташны қабыл етті. Қонақбайлар евелкі турда мәғлүбиетке орағанлары себебінден доғырланымақ керек еділер. Мұхбірлерімізде ойынны көзеттілер. Бірінші таймның екінші ярысында Қызылташ Таврияны қапыларда сықты ве бір қач гол ұрылажақ даққалар олды. Амма рақипнің қапыжысы қаршылық көстерді ве тақымыны қоршалады. Тенефуске тақымлар 0-0 есапнен кеттілер. 65-ші даққада Дмитрий Хадарченко 100% имканын амелге кечіріп оламады. Таврияның қапыжысы оның 2 топыны тұтты. Матчының сонында Бақчасарайлылар рақипнің қапыларына үджум еттілер. Нәтижеде гол ұрылды. Александр Рыбаловлев 89-ші даққада топны башынен Ахмеджетлерінің қапыларына йоллады. Сонки есап 1-0 огде Қызылташ. Полностью владели инициативой, полностью переиграли соперника. Вот, действовали по принципу нашему в атаку. В общем, вся игра складывалась хорошо, заслуженно победили. Қызылташ бұл мевсімде бір-бірі артында 2 кере ғалип шықты. Ахметші тақымыны есе олар ilk сефер еңділер. Хочется извиниться перед болельщиками, перед всеми, кто смотрел на это действие. Это был тихий ужас и наше счастье на самом деле, что мы дожили до этого счета, 0-0 сохраняли до 89-й минуты. Играли безобразно. Ребята сегодня сделали историю. В первую очередь хочется поздравить их, поздравить болельщиков, поздравить руководителей, ребят, с этой исторической победой. Эмоции самые положительные. Я говорю, в раздевалке там происходит неимоверное, поэтому говорю, приятно побеждать, когда хоть это на последней минуте, но ребята заслуженно победили. Енді октябрьдің 11-інде Қызылташ Крым Теплица тақымына мұсафірлікке yol алacak. Таврияны ось мейданында Керчли океан қабыл етежек. Ленуза Борсеитова, Илья Кутузов, Азиз Неметулаев, Миллет үшін. Бақчасарай районы. Ливадия сарайы Русияде күз кезінтісі үшін ең яқшы ер оларақ танылды. Отек Русияден дегілді бұтын дүниядан беңлерже туристлеріні желпеті. Бұл уникаль ерінің құсусиетлері Ақта Султания Бакал тариф етежек. Паркның территориясы 40 гектар ерні ала, дүлбер манзаралар, Темуз дені завасы, вечешіт үсімліклерінің уникаль ансамблі. Бұл ерде 400-ден зияде үсімлік бар. Бүтін дүниядан бінлерже турист бұл ерні әр ел зиярет етелер. Елен аузы үшін Қырымны 2 ел евелісі açты. Тамамы вақыт ilk сефер Ливадия сарайыны көрді. Әнді ярымадаға келген сайын мұтлаға бұл ерге келе. Мне очень нравится посещать солнечную тропу. Особенно мне нравится вторая часть, где находится хвойный лес сосновый. Паркта Александр Учунджиге обиде текленген. Сентябрьнің екесінде есе Улу Ватан жинкінде ғалебінің 75 елығы шерефіне Ливадия сарайында шан шурет алиясаны açtılar.
Мында 34 обелиск ерлештірілген. Шан-шурет аллеясыны бізім ватандашымыз Совет бірлігінің эки дефа хараманы Аметхан Султан язылы хатыра ташы ача. Галина Москвадан келді хырымда илк сефер болуна. Айта ки Женуби ялыға бірінші бақыштан мефтун олды. Ливадия паркына енді екінші керекеле. Моего, наверное, словарного запаса не хватает для того, чтобы выразить всю палитру чувств. Ливадийский дворец жемчужина для меня. Я сюда пришла сегодня второй раз. Я пришла пешком, причем от Ласточкиного гнезда. Мне здесь очень нравится. Начиная от музыки, которая вот встречает нас, да, она создает настроение, да вообще все. Мында ине япрақлы тереклер янында ходжаман эминлер осе, гүл чечеклерінің чалылары исе декабрь айына жача. Стараемся, чтобы у нас вокруг парка было много цветов в любое время года. Примерно мы высадили 2000 роз на сегодняшний день. И вот планируем еще в скором времени добавить еще 500 роз. А так вот сейчас уже осень, мы высадили 1200 хризантем. Бегония у нас 1500 штук высажено. Чеши Деварде сарайының мусафирлері арасында көрімлі дүния серетчілер ве санат әрбаплары булундылар. Дефалар жамында халқара севейде конференциялар ве күрішівлер кечті. Ратлық бақчасы зияретчілер үшін әр вақыт ачық. Ливадия сарайының заларында есе музей чалыша. Анда зияретчілер чешіт серги ве экспозицияларны көре білелер. Олардан бірі Хырымда Романовлар айлесі болынғанына. Дегер есе сарайда Ялта конференциясы кечірілівіне бағышлана. Султане Бакала, Санзивадинов, Миллет Ичун, Ялта. Детская новая волна екібен егірім адлы конкурсын финалы артекте кечті фестивалінде 13 яшында ве 11 кере халқара бала мерkezінде кечті. Лейха яш истидатлы ижрачыларының иджади осувыне ярдым еті. Бұл ел финалға дүнияның 7 мемлекетінден 12 iştirakçı чықты. Мевзунын девамы біздің левхамызда. Конкурс iştirak etken балалар için yaxşı bir siltemdir. Endi 11 yıldan beri bu festival adetинce Артекте кечерили. İstidatlı icracılar özlerini yer aleminde gösteriler. Для ребят, на мой взгляд, это такой драйв. Вы знаете, как видят тех людей, которых видят регулярно по телевизору, чего творчество уважают, а сегодня можно с ними пообщаться, еще не будут оценки ставить. Русияның халық артисті, бестекар ве продюсер Игорь Крутой yol başçığında жюри азалары dinlеген сон финалға дүнияның 7 мемлекетінден 12 iştirakçı çıktı. Талант, да, это такая штука, которую не взять в руки, не понюхать, ни на вкус не попробовать. Это или есть, или нет. До какой-то степени его можно развивать усидчивостью, качестве, но если таланта нет, усидчивостью можно до какой-то точки все это развить, а все остальное дальше не получится. Конечно, первый критерий, чтобы дети были талантливы. Артек мерkezinin müdürü айтқанына көре детская новая волна 2020 adlı festival keçirілуіне тешкілетчілердан ғайры Акимиет ве Роспотребнадзор идаресі қол тұтты. 100% выполнение требований санитарных правил. Без поддержки. Все, что здесь построено, все, что вложено за последние 5 лет государством, должно работать именно на воспитание детей. И как за сценой, так и в зале это лучшие дети страны. Халқара мерkezinin 95 yılına kaydedilgen sene yanı anane yaratıldı. Детская новая волна фестивалінің yıldızlı musafirleri Magnolia ve Zeytun terekleri oturttular. Султане Бакал, Севиля Меметова, Миллет Ичун, Ялта. Бүгінге bu епісі хаберлер Миллет телеканалından ayrılmanız. Хайырлы ақшамлар.